sam odgodila jednom jer me je bilo strah, ali sad kad sam obavila sam si rekla baš kao zašto? Vjerojatno zato što mi nitko nije objasnio baš kako funkcionira ta sama operacija i taj cijeli zahvat i taj cijeli oporavak jer vjerojatno sam živjela 15 godina unazad kada nije bila ta napredna tehnologija i sad mi je žao što nisam to obavila prije jer ne boli, nije oporavak uopće strašan, sama operacija nije strašna i već nakon par dana se može krenuti, dan poslije se može krenuti, ali dobro, ja sam malo više odmorila, ali mogu se krenuti sa svim svojim svakodnevnim aktivnostima i evo, ja bih rekla ljudima koji imaju dioptriju nemojte čekati više jer to nije ništa toliko strašno, nije današnja tehnologija toliko napredovala da evo, vrijedi sve. Kada govorimo o laserskoj korekciji dioptrije, može se govoriti o različitim metodama kojim se takva operacija može provesti. Kod naše Cindy je na prvom mjestu istaknuta i preporučena operacija femtosecond LASIK. Dakle, radi se o zadnjoj riječi tehnologije, to je operacija u kojoj sudjeluju 2 lasera. Cindy se apsolutno i na prvu preporuku odmah odlučila za takav zahvat jer nova tehnologija donosi nove razine sigurnosti, nove razine preciznosti i svakako komfor u provođenju ove operacije i, što je zapravo za pacijenta najvažnije, veliki komfor u oporavku. Nešto najbolje što mi je bilo u poliklinici Bilić Vision je to što, ja sam imala taj strah na početku, ali kad sam odlučila se, ajmo na to lasersko skidanje, tad sam obavila pregled prije same operacije i tu sam već upoznala doktoricu koja će me operirati i ona mi je toliko sve detaljno objasnila i toliko me smirila oko svega da evo, ja nisam više imala taj strah i jedva sam čekala taj dan kada bi došla ta operacija. U poliklinici Bilić Vision do sada je operirano više od 15.000 zahvata laserske korekcije dioptrije. Sam broj pacijenata govori o tome koliko su zadovoljni, a sa naše strane najveće zadovoljstvo je u tome što pacijentima omogućavamo komfor, slobodu i veliko zadovoljstvo, poboljšanje kvalitete života i to je ljepota ovoga posla.